sini roh hamadi kamu dami na siya di matama pa. Doon na siya na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Oras manihita dia makadunga sa hapor siyaw. Tatangi homa juro hapali di bata gabi ujahan di hita lako mamula ulo pasanarion. Iman natar surat di Kolose di Dulu ayat siya. Unang masih gabusan kamu ay nunga di tanggal hamucol manaluhi rakdohot angka baru. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Idosaan dia makadongan molo say olo do pemargabus ibana di bagasang guruna tayo jolma na sotino panay baru molo say margabus do ibana ima jolma na dumangol buasa ala na say margabus itu adalah bagian penipuan itu penero nakaingani jangan lagi saling mendustai. Ain halak nan say margabus, halak nan say manggabusi. Udah ni sibulis ni. Ain na margabus do sibulisi tutol mana pergi. Ain na margabus do sibulisi madang tutu hatani di matani. Gabi olo si Adam do si Hawa manggunakan ni. Alani ko do honot taro. Gabi sada gabusi do mabencol mai magos yang adukan di mata. Memang mengahirat tabia ni jolmai. Sahira na taburo jolmai moro mergabus. Jalan mudang mergabus mana seminimal sehari 2 hari sehari. Tira na adong na orang tua sehingga ko saya mergabus mana orang tinapana. Tuhan kona Tuhan bina ibodona turungan jalan rakyat moro somoni rakyat lewat hari modang marga musimana alay tayong maido jolba na dumamo ido jolba na pahit basa pahit ala say mangkupang roha marga musi ayang guna tabu orang ikan gabus alay ulang magabus na yun ala neganeiro ay mono siyang gabus na ino nakingani mabay kita madam tupang mabay kita daw siyang debatang ala niya makadunga sa hapos siyaw tunta ba daw marohan na maragabus so tunga daw minamangabus siya kakiluarga na manggabus tuahamay tuahamali ano mobil do heping gurang alay siyang hasing na maragabus so Dilaw ko hebing tinatap 10 juta, 5 juta alay hasil ni na bergabuson ingok madang gabi las mirohay dang pasu-pasu itu geleng tu pinoparmo tu manang naisip anggo siya gabus lui ingok matung somar jawang mulo imanakangani kehalalan siya di mata gabi hasil kopo siya di mata mono tabuat dusudi siya gabus di bagasan mulutong kita akan kecewa di akhirnya. Alay mono siya kapor siyaw. O tikso sa diye, ino mabay marlas ni roha marunong. Alani ba niya magkarungan? Siyan iyas ni roha mahita mulurot. Siyan iyas ni roha mahita lao mancaro kapasu-pasu. Unang masyan gabus talui arta. Unang masyan gabus talui jabatan. Unang masyang gabus talui paralarion. Na sana siyang gabus di ujung na iko panol solion to naro. Hati do panol solion ini. Baik. Ngiri. Atong jujur mahita di bagasang mulut to. Taulah masyan hasil toman. Dia lupa di Bapak. Amin. Tuhan asih maroha. Tundo maroha kaya usyakan. Tumpolong nasya. Amin.